xiyimo lexi xi languteka ku fana na le Nazareti. Hikuva loko vapfundisi wa mina xi nga se famba ku na swin'wana henhla ka vutomi bya mina, handle ka voko ra wena henhla ka mina. Ni vone xikwembu lexi na xi tiva, hi pele milambu hi famba mindzilweni, hi hundza laha ku tika kona hi za hi fika laha. Timoni Jesu ki ya ku tiva, u tiva njhani Lucifere, a nga tsandzeki Yehova. Na wena Nazareti, na wena Nazareti, u ta va rhamba siku rin'wana. Tana u ta vela, va ta hlangana na wena, va chava na ku xeweta, va ku ku humelelini Yehova u vhakile na le Nazareti. Tintswalo ti vhakile na le Nazareti. Grace ya Xikwembu ya fika na le Nazareti. Ku na matimba wo chavisa va le ka inthanete, ku na matimba wo chavisa va le ka inthanete, ku na matimba wo chavisa ku na matimba wo chavisa va le ka inthanete, ku na matimba wo chavisa va le ka inthanete, ku na matimba wo chavisa. Worship us today. Oh God. Guys, fast. It's on the full session fast. We know. We praise.